Yemalume shuta. Yemalume shuta. Iko baba. Greater Sekunda. Yabona ngenhlanhla nje manje. Masters wethu, they just aligned. They just aligned the celebration yethu. Sibambakanya sisonke. Lana sishaya inyoni letiningi ngelitshe linye. Mabhakaniya ngicela wonke umuntu olandini afase. Bopha Bhakaniya bopha. Bopha Bhakaniya bopha. On a serious note, Bhakaniya ligama umthabo wakakambule mara labangati kangcono bangati ngamalebhekishi. So lengacela mina especially ku Greater Sekunda branch nakuma branches bonke lakhona la ekhaya endlini. Ithi ingakhula ingasalawuleki. Ngilase kudingeka khona ukuthi sibe focus. Si understand ukuthi manjena sentelani la. Azange si recruitwa. Senta ngethando le Orlando Pirates. So whatever that we do, as put i-Orlando Pirates phambili. And esathi ukuthi whatever branch lesanivula asikadivuleli thina as ma-individuals but sentele nomphakathi. Fasa Bhakaniya fasa. Fasa Bhakaniya fasa.